i drugi krug šiptarskih izbora je također nelegitiman kao što je bio i prvi. U prvom krugu srpski narod se izjasnio kroz bojkot da ne želi da glasa na nelegitimnim šiptarskim izborima i u ovom drugom krugu vrši se strahovita represija na građane Kosovske Mitrovice da izađu na izbore. U Kosovskoj Mitrovici nalazi se više stotina policajaca kao i različitih kriminalnih grupa koje teraju građane da izađu na izbore. Vrši se također veliki pritisak i na majke sa decom kojima se preti da će im biti ukinuta socijalna pomoć. Također preti se i svim radnicima velikih firmi u Kosovskoj Mitrovici da će dobiti otkaze. Tako da ono čega smo svjesni to je da su izbori apsolutno nelegitimni i na ovakav način svi veliki diktatori su isteravali građane na ulice da glasaju za njih i pored toga što oni to nisu želeli. I pored svih pritisaka i svih pretnji i batina koje se odigravaju u Kosovskoj Mitrovici, ovi izbori neće uspjeti jer ponovo je izlaznost mala i pored svih pritisaka koji se vrše, tako da očekujemo da će do kraja glasanja izlaznost biti oko 25%. Čitava mašinerija koja je u Kosovskoj Mitrovici, koja praktično kažemo juri narod na izbore, nije uspjela da izvede većinu srpskog naroda u severnom delu Kosovske Mitrovice da izađe na glasanje. Ono što je bitno, kako god da se završi izbori, mi ih nećemo priznati, smatrat ćemo ih nelegitimnim i srpski narod će se i u budućem periodu boriti protiv ove sramne diktature koju predvodi Aleksandar Vučić.